državno danas komunalno preduzeće, da će upravo smanjenje budžetskih sredstava biti jedan od glavnih razloga osnivanja tog javnog preduzeća. Ovdje danas vi kažete da to nije tako i da je taj razlog kojim se bio lažan. S druge strane, ja ću ponoviti stav Kluba odbornika Narodnog demokratskog pokreta. Za nas je neprihvatljivo bilo koje povećanje. S tim u vezi Klub odbornika Narodnog demokratskog pokreta, i molim da to uđe na zapisnik, a dostavit ćemo i pismenom obliku, predlaže na osnovu člana 145 i 146 Poslovnika o radu Skupštine opštine Šamac amandmane na prijedlog budžeta za 2017. godinu koji je dostavljen u materijalu za ovu sednicu Skupštine. Amandman broj 1. U okviru potrošačke jedinice Odeljenja za privredu, ekonomski kod 414 subvencije javnim nefinancijskim subjektima u oblasti poljoprivrede, poticaja razvoja poljoprivrede, predlažem da izdvojena sredstva u budžetu predlažemo za 2017. godinu iznosi 182.000 maraka. Amandman broj 2. U okviru potrošačke jedinice Skupština opštine, ekonomski kod 412.900, rashodi za bruto naknade skupštinskim odbornicima, predlažemo da izdvojena sredstva u budžetu za 2017. godinu iznosi 92.000 km, dakle, u istom ekonomskom kodu, u istoj smanjuju se sredstva sa 184 na 92.000 km. Amandman broj 3. U okviru potrošačke jedinice, služba za društvene djelatnosti, ekonomski kod 416 tekuće pomoći porodici, djeci i mladima, posticaja natalitetu, predlažemo da izdvojena sredstva u budžetu za 2017. godinu iznosi 35.000 km, dakle, u istom ekonomskom kodu sa 25 na 35.000 km. Hvala. Hvala lijepo. Samo da imam sugestiju od sekretara da su ovi amandmani nejasni i tražimo pauzu od 5 minuta samo. Načelnik očituje prema amandmanu, bit će još diskusiju, onda čujem stav načelnika u prijedlogu amandmana NDP-a. 5 minuta, molim. On nema pauzu, da čujemo više ko će onda. Ajde, 5 minuta. Čuli smo predložene amandmane od strane Kluba Narodnog demokratskog pokreta. Ima li diskusija? Evo, ja ću. S obzirom da amandmani koje smo predložili, vidim da su izazvali konfuziju, ne želeći da budžet, odnosno prijedlog budžeta, kao jedan od najvažnijih akata, bude predmet nekog političkog prepucavanja, što je bio da se slučaj, mi povlačimo amandmane koje smo predložili. Hvala. Hvala. Ako je završena diskusija. Ima li još? Javio se Predrag Marinković, a hoćemo prvo načelnika. Završena diskusija, čisto da rezimiramo na sve. Mi smo tražili pauzu iz tog razloga da se slažemo sa gospodinom Andrićem, da to bude politički, da treba posticaj u poljoprivredu i stojimo za toga, ali da ne bude to sa odborničke, pošto je već usaglašeno i dogovoreno da odbornički ostaju sve. Evo mi ćemo predložiti i podržat ćemo ako načelnik smanjiti sa medija još pa da prebacimo na poljoprivredu sa, ne znam, granta svog za poljoprivredu, podržat ćemo. Poljoprivreda je najjača grana naše opštine i sigurno da treba da bude na neki način centru pažnje ove skupštine i budžeta, ali smatram da je bilo, jer je načelnik sam rekao da je dogovoreno. Drugo, ja ne znam kako gospodin načelnik govori. Javne rasprave, ja i kad sam u onoj drugoj tačci, jer znam da je to zakonska obaveza i to sam i rekao. I javne rasprave su bile i prije. Samo vi, gospodine Andriću, niste bili na jednoj radnoj raspravi. Drugo, sam da završim. Drugo,
A vi ste izabrani bili za odbornika, imali ste najviše osnovanja kao odbornik, bili ste predsjednik savjeta mjesne zajednice, niste došli na jedan sastanak predsjednika savjeta, sad ste u jednom akciju ili preko noći. To ne razumijem, zato nemoj da dajemo političku konotaciju. Evo, mi imamo konkretno prijedlog i podržat ćemo vas kad je u pitanju poljoprivreda. Ali daj da nađemo ako ima za nekog drugog granta i da podignemo taj. Hvala lijepo. Za riječ javio potpredsjednik Skupštine. Kratko, želim samo kad je u pitanju amandman gdje se odnosi na centar socijalni rad, to nije povećanje, nego je to postavljanje vraćanje na poslove, jer ovdje jedino je centar socijalni rad umanjen kad je u pitanju ova stavka rashod za lična primanja zaposlenih. Mi tamo, svi znamo da u centru socijalni rad sistematizaciju daje Ministarstvo zdravlja, to određen broj rada. Ćemo imati centar socijalni rad, ga nećemo. Mi sada nadoknađujemo jer smo imali jednog pripravnika i obavlja jednu dužnost, tamo vrši dužnost određenu tako da ono funkcioniše. Znači, ovo je samo dogovor tim. Ja sam mislio da smo i ovo saglasili, možete, kad smo sjedli zajedno, mislim da smo se dogovorili oko toga, bili, zato je stavljeno to da se vrati samo da mogu ljudi imati mjesečni dohodak. Ili ćemo rasformirati i otkud samo u centru socijalnog rada smanjene za lična primanja, a nije to ni u turističkoj, nije to smanjeno ni u vrtiću, ni normalno da se ne može smanjiti kad pitaju lične dohodci. Ovo su lični dohodci stavka, nije smanjiti materijalni troškovi nešto, nego su, evo vidite stavke. Zbog toga je sad da pojasnim, ništa drugo nije. To smo bili saglasili dogovor. Hvala potpredsjedniče. Ima li još zainteresiranih da diskutuju? Nema. Za riječ je javio načelnik opštine. Evo, dozvolite mi kratko, s obzirom da sam imao namjeru da se na osnovu vaših diskusija dam par komentara prije samog odlučivanja kada je riječ o prijedlogu budžeta. Imajući u vidu da je ovo, ja rekao i strateški najbitniji prošli puta, doktor Blago reče i politički dokument najbitniji. Veoma je bitno za funkcionisanje ove opštine da ne donešemo budžet opštine, bez obzira na sve političke razlice koje imamo. I s tim u vezi, zaista ima uporište ovom amandmanu koji je predložio NDP, ali sam insistirao da povučete amandmane, da napravimo jedan kompromis, da funkcioniše ova opština u godinu koja je pred nama. I to je ljudi najbitnije, bez obzira ko je načelnik, a ko je skupštinska većina. Vodeći se tim, jeste dijelom u pravu potpredsjednik uvaženi skupštine, gospodin Krsta Bajkanović, mi smo imali razgovore kako doći do kompromisnog rješenja. Neke stvari koje smo mogli da uvažimo u budžetu, mi smo uvažili jednim dijelom, jedan dio toga je ostao iz prostog razloga što, ponovit ću još jedanput, ugrožava kompletnu moju koncepciju budžeta koja je sa štednje treba da bude, a nije s ovim. Ovi amandmani narušavaju tu koncepciju i ja nisam mogao da uvažim sad taj dio toga ako me razumijete. Kada je riječ o centru socijalni rad, nije samo da vam kažem centar za socijalni rad mjesto gdje smo smanjivali plate. U opštinskoj administrativnoj službi potrošačkoj jedinici odjeljenje za financije smo smanjili za nekih 160.000 maraka kada je bruto plata i napravo i moramo smanjiti, to je tako stanje kako jeste. I moja namjera je bila da od svakog pomalo nešto smanjimo kako bi mogli imati realnih sredstava. Više. Kada je riječ o ovom iznosu o komunalnom preduzeću, ponovit ću još jedan put i to ljudi moraju da znaju. Komunalno preduzeće je naše preduzeće. Bez obzira ko se nalazi tamo. I tu ništa nije sporno. 155.000 maraka je zahtjev koliko nekom treba. Ja uvažavam da neko procjeni koliko mu novca treba za funkcionisanje. Ali ne može zahtijevati da obaveže opštinu. Znate koliko nama sredstava treba, ali ne možemo da namaknemo ovim. Moramo tražiti dodatne poslove. Moramo se javiti dodatne tendere i dobijati poslove da bi to preduzeće izdržalo s aspekta i broja zaposlenih, s aspekta njihovih troškova. Napomenut ću, nije ovdje u pitanju 100.000 maraka da smo im planirali sam. Pazite, imate održavanje u zimskim uslovima. To je 30.000 maraka. Vi ćete angažovati podizvođača, a smo mi s vama potpisali ugovor da angažujete podizvođača, smo mi ćemo uplatiti vama tih 30.000 maraka. Dakle, to nije 100.000, nego 130.000 maraka. Evo to tačno. S druge strane, jedna od sljedećih tačaka dnevnog reda jeste upravo da izmijenite odluku o komunalnoj taksi kada je riječ o onoj obavezi da slobodna zona uplaćuje opštini Šabac na godišnjem nivou 130.000 maraka i umanjite za 65.000. Znači 130 i 65.000 maraka manje, to je znači 195.000 maraka. Na to
Vi vrlo dobro znate odnos općinskog menadžmenta prema svim preduzećima i moj koncept u to. Mi smo ove godine negdje 37.000 maraka od ovog granta za nerazvijenje uputili, složiti se kroz ovaj projekat PIO dali komunalno preduzeće da nabavi. I sva ona oprema se vodi na opštini koja je sad u komunalnom preduzeću tamo, jer smo mi izdvojili sredstva za rad. Dakle, nije ovdje riječ o 100.000 maraka, nego evo došli smo od cifre preko 200.000 maraka. S druge strane, kad je riječ o poljoprivredi, svi se slažemo da je trebamo i nije nikakav problem. Ali pazite jednu stvar, 2014. godine po rješenjima je ostalo da se za poljoprivredu isplati 15.307 maraka. U 2015. 28.990, znači 29.000 maraka. U 2016. 29.110, ukupno preko 73.000 maraka je ostalo neisplaćeno za tu poljoprivredu. To je skoro ovaj budžet koji planiramo za poljoprivredu. U tom pravcu moramo razmišljati kako rješavati ono što je ostalo iza nas. Nadam se da se neće uvrijediti, ali sloboda svakoga, uvaženi odbornik Lukić, vjerovatno je greškom rekao, kaže, ovdje ima grešaka. U donošenju ovog budžeta nema grešaka. Pretpostavljam da je mislio s aspekta nerealnog planiranja određenog dijela prihoda, ali potpuno nam je jasno da smo se i tu trudili koliko god je moguće da u toj nerealnosti budemo realni kako bi zatvorili realne potrebe ove lokalne zajednice. I to je samo, pretpostavljam da ste na to mislili, da i to otklonimo svetljive imene domoci. Dakle, za mene su ova dva amandmana, ako me razumijete, neprihvatljiva. Ono što sam mogao da uvažim, a da ostanemo na konceptu budžeta koji sam ja predložio, smo uvažili, naravno, volja i potpuno razumijem, vi imate većinu usvojiti ova dva amandmana, ali je veoma bitno, uprkos tome što se ne slažem s ova dva amandmana, da usvojimo budžet ne samo s aspekta načelnika, nego s aspekta funkcionalnosti cijele lokalne zajednice. Evo, hvala. Hvala lijepo. Za riječ se javio uvaženi odbornik Jovan. Ja ću još nešto o poljoprivredi i budžet isto za poljoprivredu. Ja sam u prošlom sazivu priče govorio. Ljudi koji se prijaviti imaju posao poljoprivrede u Vladi Republike Srpske. Ja ovaj kompletan budžet, mi otvaramo vrata, borimo se za štale, a zatvaramo školu. I on to sve pretvorio majka koja rodi 4 djece i više da se radi da mi imamo nešto, imam se škole, zatvaraju vrata, štala se odda. Ja bi, a pogod je regularno registrovan Vlade Republike Srpske procene dolazi. A ja bi išao na to u školu i kada nas neće imao štala otvara. Evo, to je moj bio prijedlog najbolji. Hvala lijepo. Za riječ se javio uvaženi odbornik Nedeljko Mitrović. Prije svega želim da sve pozdravim i da se malo vratim na javnu raspravu u ovom nacrtu budžeta u ovu jucu. Gdje smo bio sam prisutan i gdje smo imali, pratio sam izlaganje gospodina Andrića gdje je on rekao da će oni djelovati amandmanski, znači isključivo na smanjenje odborničkih naknada koje će biti usmjerene na grant poljoprivredu. Nemoj neko da misli da ja lično i Demokratski narodni savez u prethodnim usvajanju budžeta su također smatrali da treba povećati grant za poljoprivredu. Međutim, tada aktualni načelnik za prije gospodin Milan Simić isto rekao, ovo znači da su daleko veća sredstva od ozgod vlade nego ova naša opštinska. Sada bih htio reći gospodinu Andriću, šta ćete vi reći sada građanima, oni koji ste rekli da će se odreći odbornički naknade u visini 200 maraka, da ćete djelovati amandmanski, predložili ste, povukli ste, rekli ste da djelujete po sopstvenoj savjesti, a ne djelujete po sopstvenoj savjesti, već djelujete politički kako vam vaša politička partija nalaže. Znači, da sumiram, rezimiram. Znači, vi pričate jedno, drugo radite, što nije dobro. I namjerno sam se javio da ode u javnost, a volio da je javna rasprava snimana i smatram da je javna rasprava u Obudovcu isključivo bila politizirana. Gdje su dvije stvari bile tempirane. A vi vrlo dobro znate kako ste pružili ruku na meni i rekli, ovaj odbornik je glasao za 400 maraka. Nedeljko Mitrović, odbornik Demokratskog narodnog saveza, na javnoj raspravi u Obudovcu javno je rekao da je glasao za odborničku 400 maraka, da je podržao
predsjednika Skupštine, gospodina koji je sada ovdje, šta je problem? Znači, ja stojim iza svog i dobit ćete, znači, sve račune, sve pismeno, u šta je Nedeljko Mitrović svoju odborničku naknadu dao u humanitarne svrhe. A vi ste rekli da ćete povući njim i nemojte obmanjivati narod čitavo vrijeme. Pričate jedno, drugo radite. U tom nije problem. Da ljudi, da dogovorimo se da bude u interesu ove opšte, nije da budemo podijeljeni u dva bloka. Hvala lijepo. Može replika. Može. I da privodimo kraju. Moram kako gospodinu Marinkoviću, da ja sam predsjednik Mesne zajednice Odbora 2 i društveni sam radnik i to znaju moji mještani, zna i evo gospođa Mara koja je doskora vršila dužnost načelnika jedan za opću upravu i možete otići samo i vidjeti koje su moje društvene aktivnosti bez obzira i kad sam se bavio politiku i kad se ne bavim politiku. I o tome nećemo raspravljati, s druge strane od vas sam dobio pohvalu da sam bio aktivan odbornik, istina da nisam u jednom krajnjem periodu svog mandata koji sam obavljao dolazio često i zato sam mandat kada ovo sljedećem jer nisam bio u mogućnosti da obavljam dužnost odbornika onako kako je to zakonom propisano i kodeksom propisano. S druge strane, gospodine Mitroviću, vi ste uzeli riječ prije mene u obucu. Ja sam se posle vas javio. Dakle, ja nisam mogao prozvati nikog, pogotovo vas, ni za bilo koji. A to što su vama, možda vaši članovi, simpatizeri ili neki drugi stavili na teret, to je vaša odgovornost i to vi morate da se nosite s njim. Dakle, ja sam rekao da, ja ću se odreći u korist toga. I ako se brdo sjećate dobro ranijih skupština, to su bili isto amandmani klub odbornika DP, odnosno NDP-a kasnije. Prvo dobro se sjećate. Ko je glasu za, ko je protiv, to je tako. I to su činjenice. Ja stojim pred narodom i stojim na ovog stavu. Kažem, ovaj amandman sam povukao, evo, gospodin Marinković je to prihvatio, da ne primimo političku priču kod toga. Rebalans budžeta će ići, evo, kao što najaviše možda april ili maj, mi ćemo predložiti izmjenu odluke od odborničkoj, evo sad najavljujemo i u ovom kontekstu. Evo, to će biti amandmani. To će biti amandmani Narodnog demokratskog pokreta kada bude rebalans budžeta, zajedno praćen sa odlukom o izmjeni odborničkih naloga. Stoga molim vas, svako od nas ima odgovornost i svako stoji za svojih riječi. Na javnoj raspravi je bilo 50 ljudi. Zna se šta sam rekao, evo šta ste rekli vi, šta je rekao načelnik i tako dalje. I nemojte da ulazimo u to. Evo, poznaćemo se dok je. Ovo je tačka budžeta za 2017. godinu. Amandmani su bili jedni. Mi smo iz dobre volje povukli amandmane, smatrajući da evo, sad u ovom momentu, s obzirom na situaciju i tako dalje. Stoga molim vas da pričamo o budžetu, amandmanima, nacrtu budžeta. Ako imate u tom kontekstu, ja bih molio da u tom kontekstu date svoje sugestije. Hvala vaše. Za riječ se javio uvaženi odgovornik, dr. Mihajlo Tovirac, nakon toga Saša Mlavić. Mi se ove koncepcijski slažemo da je to taj okvir i ministarstvo i mislim da se iscrpljujemo toliko da je ljepši, pametniji i sve to ostalo. Svi smo mi građani ove opštine i svako se dokazuje na svom radnom mjestu i u svojoj mjestnoj zajednici i ljudi će to ocijeniti, da li pozitivno, da li negativno, svako će svoj krst nositi sa sobom. Ono što sam htio da kažem, u nekim prošlim vremenima, znao gospodin Mirko da je moja stranka dolazila po 10-15 amandmana, mi ih predložimo, ne prođu nijedan, mi ih glasamo protiv i idemo dalje. Znači, mi ovdje imamo na budžet predložene neke amandmane, s ove strane su i druge, idemo na usvajanje ili odbacivanje amandmana, idemo na biranje budžeta ili nediranje. Ja sve se molim sve odbornike da usvojimo budžet, pa da ga ucivamo lijevo, desno i da tražimo rebalans, neka bolja rješenja. Da moja stranka ima 70 amandmana, već sad sam ja do sutra to čitam.
Imam ja spisak želja. Svaka žena koja rodi dijete dobije 1000 manje. Nisam to protiv. Smatram da nije situacija da se to može od nekoj iščupati i za nekome dati. Nisam odustao od toga. Ako bude situacija volja, ako ne ove godine ima dogodinu, ako ne može dogodine ima treća godina. Ali bitno je da je politički kurs određene partije na nekom putu koji želi da prati i da to. Sad je situacija ovakva kakva jeste. Ko je sve doveo do ovoga i to ćemo doći neko pa će reći ovi su krivi, ovi nisu. I skrenuo jednu samo pažnju, jednu stvar, eto ja se slažem sa Mirko Lučićem u jednom, sad ćemo reći o to. Sredstva za sport, neka su smanjena. Nije red da ljudi budu gladni, a da se toliko realizuje. Sve to. A ta sredstva moraju biti opravdana rezultata. Nije isto treća i žnje liga, prva liga je premijer liga. Ako imate fudbal, premijer ligu, treba tamo uložiti najviše. Ili prvu ili ne znam. Isto tako, ako imate karataše koji postižu evropske uspjehe, ljudi plaćaju put za svoje djecu za odluganje. Neko prvenstvo, a ovamo se plaća put za svake sedmice i za sve nešto igra. Mislim, treba te zlatne medalje ispoštovati. I recimo, moram spomenuti šaku mogu da sam ja tamo, ajde da kažem, menadžer i igrač. 3 puta smo već u premijer ligi. I donator namiruje više od 50% sredstava da se odigra. I izdržava se, ajde. Treba imati neki balans. I opet ako nema, opet dobro. Ne moramo igrati ove godine, ako fali za toliko. Znači nije problem. Ko voli da igra šah, igrat će ga i u žnju ligi i u premijer ligi. Ali ako izgledi ta ekipa i imate kada pretredno jasu, ako imate 10 dobrih futbolera, nemojte ih razbacati ako su tu naši. Pa, ajde da mi to rešavamo amandmanski, pa da usvajamo budžet, već kako ko. Ja dajem svesrednu podršku iz moje stranke da se podrži budžet i da se podrži amandman, pošto smo učestvovali u predlogu. Hvala lijepo. Za riječ se javio uvaženi Božo. Uvaženi načelniče. Daj, molim vas, ljudi. Ja ću samo prokomentarisati ovaj amandman što se tiče komunalne potrošnje i ovih 55.000 koji je prijedlog. Ja ću samo reći da je to jedan konstruktivan prijedlog, to uopšte nije nikakvo politikanstvo, znači što se tiče nekakvog nameta na budžet, tako da kažem. Vi ćete vidjeti, načelniče, da nemate još iskustva oko toga, ali vidjet ćete i u vašem planu aktivnosti koji će biti u narednoj godini, da vam ovih 100.000 neće biti dovoljno možda samo za čišćenje po ovom stanovniku koji je usaglašen. Imaćete potrebu da naručujete održavanje zelenih površina, košenje, pranje ulica, porezivanje žive ograde i samo iz praktičnog razloga je ovo amandman koji, znači vi ćete u praksi ćete vi to vidjeti da je to više od 100.000 maraka. Znači, nikakvo politikanstvo, samo praktično, znači to svi ovdje znaju, zna i gospođica Lepa i znači to je suštinski problem je da je malo 100.000 maraka za održavanje grada. Protivno, u planu vašem, ako ne bijete, znači možete prljati grad, možete biti odgovorni prema građanima, znači morate imati narudžbu, a po ovom cenovniku koji je usaglašen sa vama i koji će biti danas na dnevnom redu, to će biti to. Da li to sad donijeli ili rebalansom, ili ćete vi to utvrditi rebalansom, znači posebno, to nikakve nema veze. Znači to je 150.000 da će biti troškovi, a da preduzeće ne ostvari dobit na osnovu toga. Samo čisto da pokrije te troškove svoje. Što se tiče ove druge tačke što ste rekli, više znači tačka dnevnog reda, smanjenje na 15% ove takse, treba da znate, znači pročitali ste ugovori svjesni ste oko toga, ali evo, znači biće tačka dnevnog reda, ali samo kratko. Tamo radi 50-60 ljudi. Strahoviti su pritisci od uprave za indirektno oporezivanje da se ta carina izmjesti na opštinu iz federacije. Znači, mi ako ne u nekakvom kratkom roku ne ispoštujemo
ovo što se od nas traži novim ugovorom, potpisivanje novog ugovora, ti ljudi ostane bez posla. Samo toliko. Hvala lijepo. Evo još ja pa ću zaključiti raspravu. Evo sve, pozdravljam. Želim, s obzirom da je ovo najvažniji dokument koji usvajamo ovaj budžet, želim i kao predsjednik Skupštine da nakon političkih turbulencija koje su se pojavile nakon javnih rasprava i kao predsjednik stranke i kao predsjednik Skupštine nastojao sam svim silama da spustimo lopticu na zemlju i da probamo kompromisno doći do određenih rješenja. I u jednom trenutku sam i mislio da će i bez amandmana biti to kompromisno i dogovor. I 90% ponuđenih rješenja i amandmanski su bili na raspravama i međustranačkim i u užim krugovima rješenju i otprilike su bili nemalo pa i dogovor. I ja želim da to kažem da i ovi amandmani su donekle bili i usaglašavani. Zašto oni nisu ušli u budžet kao prijedlog koji je kod vas na stolu, to sad ne bih želio da ulazim u tu suštinu, ali smatram da i usvajanjem ovakvih amandmana i na kraju konačnog budžeta neće se pritrpiti značajna šteta. Tu smo na raspolaganju, ja kao predsjednik i svi ostali ovdje koji su s moje desne strane će podržati svaku aktivnost koja bude usmjerena ka određenom progresu i napredu. Znači, vrlo brzo će vjerojatno doći do rebalansa budžeta i mislim da ćemo tada pokazati određenu svoju, ovo što sad pričamo, određenu svoj napredak i u pogledu zapošljavanja koji naravno svi očekujemo ovdje i napredak kad je u pitanju privreda općine Šamac i u tom segmentu želim da kažem da i ovakvi poruke oko nekih amandmana koji će biti u rebalansu. Pa ja kad bih htio sad lijepo da se osjećaju ovi moji povratnici koji ja predstavljam, ja bih sad trebao da kažem da ćemo mi amandmanski tražiti 100.000 maraka za tu poziciju. Ne, naša je realnost takva kakva jeste. Mi smo prihvatili kompromis da to bude 20.000, ne znam da li će i oni biti operativni, ne znamo kako će biti dinamika praćenja budžeta, tako da moramo se odreći svi pomalo da bi došli do jednog konačnog rješenja. I pozivam vas da prvo glasamo oko amandmana i onda da konačno usvojimo ovaj budžet i da u novu godinu imamo dokument koji ćemo pratiti. Hvala lijepo. S obzirom da je klub odbornika NDP-a odustao svojih amandmana, imamo amandmane koje su predložili klubovi odbornika SNSD, DNS, Hrvatske koalicije i nezavisne stranke dr. Mihajlo Trovirac. Ja ne vidim razloga da ja čitam sad ove kodove i ovo smo sve već prešli, znam o čemu se radi i ja predlažem da se izjašnjamo hoćemo li u paketu ili jedan po jedan. Znači, ko je zato da se amandmani klubova odbornika SNSD-a, DNS-a, Hrvatske koalicije i nezavisne stranke Mihajlo Trovirac, kako je predložen u amandmanu broj 1 koji imate na stolu, prihvate kao sastavni dio budžeta. 14. Ko je protiv? 10. Suzdržani? Smatramo da je ovaj amandman dobio potrebnu većinu. Amandman broj 2, isti klubovi, ko je za? 14. Protiv? 10. Suzdržani? S obzirom da su prihvaćeni ovi amandmani, pitam skupštinu ko je za predloženi budžet sa ovim amandmanima.
Ko je protiv? Uzdržani? Smatramo da smo